PAMAPAM és un mapa col·laboratiu que ha intentat localitzar iniciatives que respecten una sèrie de criteris que hem establit, que estan dintre de lo que serien els valors de l'economia social i solidària, els valors de SETEM, que som una ONG que treballem des de fa ja quasi 25 anys el comerç just, i hem volgut prendre aquesta referència, aquests valors, aquests criteris i principis del comerç just, traslladar-lo a lo local, a lo d'ací, i localitzar aquestes iniciatives i aquestes tendes que tenen en compte altres coses que no només el diners, i donar-los visibilitat. Siempre que nos dice, ¿y dónde puedo comprar estas cosas o cómo puedo consumir de otra manera? Pues la respuesta es PAMAPAM. PAMAPAM. Som una ONG d'educació per al desenvolupament, pensem que la principal eina està en les aules i anem a idear aquest projecte. En un inici en una guia didàctica que recolzaria el que serien els nostres tallers per a que el professorat tinguera un recolzament. En una proposta de tallers on formàvem els xics i a les xiques en les aules, des de consum responsable, banca ètica, comerç just, què està passant en el món perquè n'hi ha desigualtats, i sobretot després que conegueren molt bé els principis, els criteris que tenien que tindre en compte a l'hora d'entrevistar a les tendes, a les iniciatives, que s'empoderaren d'ells i que després anaren al carrer a localitzar en el seu entorn més pròxim i ses tendes. Ha habido un trabajo de mapeo y de visitar los barrios para identificar aquellos comercios que estábamos buscando precisamente esos valores. Y esas son las trinchetas, las primeras trinchetas que se han incorporado. En les aules els xics i les xiques han estat formats al voltant de 5 tallers, 5 tallers inicials on treballàvem tota la temàtica que considerem important per a que ells tingueren ferramentes de cara a les entrevistes, al mapeig. Tot és dintre de l'economia social i solidària, és economia més propera a les persones. Quan es començaren això de parlar d'igualtat de gènere, de proximitat, de respecte al planeta, al medi, a l'entorn, a les cooperatives, eren coses noves per a ells i per a elles. Es una información que la mayoría de gente desconoce, creo yo, y que al menos a mí me parece muy interesante saber lo que consumo, de dónde procede. Otra parte de esa información como que la sabía pero no le daba valor y me ha hecho ver las cosas de otra manera. Y sí que creo que es muy útil porque, jolín, aprendes muchísimas cosas, me parece muy interesante porque te da la oportunidad realmente de hacer las cosas diferente. Sí que me doy cuenta que hay otro tipo de alternativas, que no siempre hay que ir a lo seguro, a lo que ya se conoce, que en la mayoría de veces es un tipo de comercio masivo. Dejar atrás las creencias que tenemos ahora de yo como no me pasa a mí, no pasa nada, que lo sufran otros y yo, como estoy bien, como estoy, pues da igual. En algunas zonas, cuando hemos ido a decir tenéis que mapear iniciativas que estén cerca de vuestro colegio, de vuestro instituto, nos decían no, pues si no van a ver, porque esto es un pueblo pequeño, aquí esto no se tiene en cuenta, y han sido los mismos alumnos los que se han ido dando cuenta poco a poco que es que sí que hay esas alternativas, pues casi que por todo el territorio. Lo que trata és tindre aquest mapa localitzat d'iniciatives en les 3 províncies del treball que han fet a les aules, ara en aquest primer moment, on tu pugues buscar amb els diferents cercadors les tendes d'alimentació, roba, finances o àmbits d'interès que complisquen els criteris. N'hi ha una graduació de 5 estrelles, 0 és res i 5 és el màxim, on podràs veure, segons els 15 criteris, aquesta tenda, aquesta iniciativa, com complís el determinat criteri. Se han hecho 3 presentaciones en Villarreal, en Castellón y en Alicante, 3 presentaciones públicas. Luego lo hemos incluido con una pequeña visita, sobre todo en la de Valencia, pues a una de las mismas chinchetas que salen en los mapas.
estuvo muy bien también ver pues cómo el mismo alumnado que había estado tomando los datos y que ha estado introduciéndolo pues puede ver como el resultado ya puesto en bonito y ver que su trabajo va a tener una utilidad y va a ser un servicio pues ya a todas las personas que quieren consultar sobre economía social. Yo creo que PAMAPAM es necesaria porque es una forma muy sencilla y muy práctica de poner en marcha la economía solidaria. De entrada ya está como localizando las iniciativas que hay sobre el territorio, poniéndoles cara, yendo a hacerles el cuestionario, a ver cómo funcionan y trasladándolo a un mapeo que lo pone a disposición de toda la población. Entonces me parece muy práctico. En què trobin a PAMAPAM totes aquelles iniciatives que li estan garantint que funcionen amb principis de solidaritat, d'equitat, de redistribució, de cooperació, i en el mapa és on les trobaran. Toda cuestión tiene un proceso y el proceso de la economía tal cual la conocemos ha llegado a su término, es decir, por ser insostenible tiene que dar lugar a un cambio, tiene que dar paso a una nueva manera de hacer las cosas, a una nueva manera de interactuación entre las personas y esta nueva manera tiene que ser la economia solidària, no puede ser de otra forma. L'economia social i solidària és moviment social per una banda i alhora és pràctica econòmica que busca transformar el model socioeconòmic a través de generar iniciatives econòmiques, pràctiques econòmiques que posen la persona en el centre, que pretenen resoldre necessitats i que practiquen l'economia al voltant dels valors de la cooperació, de l'equitat, de la sostenibilitat, del compromís amb l'entorn y amb el medi ambient. Es una economía en la que la persona y el bienestar de totes nosaltres és el fi final de la utilització d'aquesta eina. Actualment és un model que funciona, que desplega multitud d'iniciatives en tots els sectors econòmics i que demostra que és possible practicar l'economia en base a valors. Jo penso que l'economia de per si és social i de per si hauria de ser solidària, perquè l'economia es trata d'això, del benestar de les persones, ¿no? Y de cubrir les necessitats que elles tenen. Creo que es necesaria porque justo ahora la gran mayoría de la población no tiene para nada una vida digna y no la tiene producto de cómo entendemos ahora la economía y cómo la practicamos. Entonces es urgente cambiarla en este sentido. La web de PAMAPAM lo que ofrece es encontrar de una manera rápida y sencilla esos comercios, esas entidades que están trabajando por que el consumo sea distinto. Digamos que son herramientas para decidir en qué gastas tu dinero. El público puede colaborar de distintas maneras. La primera es acercándose a esos lugares para hacer sus compras, ¿no? Y también identificando otros posibles comercios que puedan tener esos principios y valores y puedan incluirse también en el proyecto. Y la chincheta es la persona que va a ir a hacer una encuesta a cada iniciativa, ver que están cumpliendo y hacer un seguimiento. En PAMAPAM tenim un apartat que és el Participa, on una persona se podrà fer xinxeta, un centre educatiu podrà demanar informació i materials per a treballar el PAMAPAM en el seu centre, o una iniciativa que conega l'existència del PAMAPAM puga proposar-se a si mateixa per a que anem a entrevistar-la. Normalmente estamos acostumbrados a decir que otro mundo es posible, que hay muchas formas de cambiar las cosas, pero realmente lo que hace falta es ponerse en acción, ¿no? Y esta es una de las maneras. I en aquesta web, on estan totes aquestes entitats, va trobar opcions per a configurar amb el seu consum un món més just i que perseguisca la consecució d'una vida digna, una vida que realment valga la pena viure, però no per a mi i per a tu, sinó per a totes les persones, siguen d'on siguin. A un PAM de ta casa hi ha tendes de productes naturals. A un PAM de ta casa tens un banc totalment transparent. A un PAM de ta casa trobaràs una botiga o cooperativa que aposta pel desenvolupament local. A un PAM de ta casa n'hi ha una tenda que respecta els drets laborals i no té explotació infantil. A un PAM de ta casa n'hi ha gent com tu i com jo que volem canviar el món i pensar l'economia d'una altra manera. A un PAM de ta casa hi ha gent com tu.
A un pam de ta casa hi ha l'oportunitat de fer un món més just.